Rushyashya News. Agahoro k'imbwa karahiye. Umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yasabye igihugu cye guta muri yombi abagabo 5 bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, kuko asanga ari igisebo kuba kigicumbikiye abajenosideri. Umudepite Stuart Pollack aranenga bikomeye uburyo mu Bwongereza hakira abantu bidegembya kandi bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu nteko rusange y'abashinga amategeko yabaye kuwa mbere w'iki cyumweru, Stuart Pollack yasabye bagenzi be gushyira igitutu kuri guverinoma y'Ubwongereza maze ikareka gukomeza kwica amatwi, ahubwo igata muri yombi abo banyarwanda kugira ngo baburanishwe ku byaha bikomeye bakekwaho. Yagize ati, Commonwealth ifite inshingano zirimo guharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira cyane cyane mu bihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza bifite uyu muryango. Byaba rero bibabaje mu gihe inama ya Commonwealth iteganyijwe mu Rwanda umwaka utaha wa 2021 yazaba aba bajenosideri batarashyikirizwa ubutabera. Ubwongereza nibukore nk'ibyo ibindi bihugu byakoze mu guca umuco wo kudahana inkozi z'ibibi. Iki cyifuzo cyakiriwe neza n'abadepite bagenzi be banagikomeye amashyi menshi, hakaba hasigaye kumenya niba guverinoma ya Boris Johnson izagiha agaciro abo banyarwanda bakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bakaba bituriye muri ubu Bwongereza. N'inteze rya Emmanuel Ayoboraga yahoze ari komine Mudasomwa mu cyahoze ari prefegitura ya Gikongoro, Charles Munyaneza wategekaga iyi ari komine Kinyamakara nayo yo muri Gikongoro, Celestine Ugirashebuja wari burugumesitiri wa komine Kigoma muri Gitarama, Celestine Mutabaruka wavugaga ari kijyana mu itorero rya DPR, na Vincent Bajinya waje guhindura amazina akita Vincent Brown mu rwego rwo kwiyoberanya. Uyu we bivuga ko yari mwene wabo wa Perezida Habyarimana Juvenal, ari naho akomora kuba intera hamwe Karundura. Guverinoma y'u Rwanda imaze imyaka myinshi yarashyize hanze impapuro zikubiyemo ibyo abagabo baregwa, inasaba leta y'Ubwongereza kubashyikiriza ubutabera, ariko iki cyifuzo ntikigeze gishyirwa mu bikorwa. Imyaka irakabaka 3 uhagarariye Ubwongereza mu Rwanda bw'itangazamakuru k'igihugu cye cyatangiye iperereza kuri abo bantu 5, ariko nyuma y'igihe kingana gutyo abo bajenosideri bareturije mu gihugu cy'umwamikazi Elizabeth. Si ubwa mbere umudepite mu Bwongereza asaba ko abo bantu baburanishwa bagahanwa cyangwa bakababere, kuko uwitwa Andrew Mitchell yabisabye kenshi ntibyumvwa, ariko ubanza noneho agahoro k'imbwa akagiye gushya. Tunyarukire mu Burundi, aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashinjwa akarimi gasize umunyu gahumuriza abaturage kandi umutekano muri icyo gihugu ukomeje kuba kure nk'ukwezi. Icyegeranyo kimaze gushyirwa ahagaragara n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi IDHB kiravuga ko imvugo ya perezida Evariste Ndayishimiye yuzuyemo uburyarya no kuyobya uburari ihabanye kure no kuri kubibera muri icyo gihugu kimaze imyaka myinshi mu mutekano uri hafi ya ntaho. IDHB ivuga ko perezida Ndayishimiye akunze kumvikana abwira amahanga ko mu Burundi hari umutekano usesuye, yirengagije ubwicanyi bwibasira abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ndetse no mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Iki cyegeranyo cy'impapuro 83 gishinja ubuvugizi bwana imbonerakure ari rwo urubyiruko rwa CNDD-FDD rwitwara gisirikare ndetse n'inzego z'umutekano n'iziperereza mu Burundi. Ikibabaje kurushaho nk'uko IDHB bisobanura ngo nuko iyo habaye ubwicanyi, ubusahuzi, gufungira abantu busa, kubara igisa n'ibindi bikorwa bishyira ubuzima bw'abantu mu kaga, hafatwa inzererezi gusa kandi nazo zigahita zirekurwa, naho abakomeye mu ishyaka ryica rigakiza ntibakorweho. Uyu muco wo kudahana rero ngo ushyigikiwe na Perezida Ndayishimiye ubwe n'ibindi bikomerezwa byo muri CNDD-FDD. Ishyaka ngo rikomeje kugaragaza ubutagondwa n'imyitwarire ya gihubutsi. Mu bashyirwa mu majwi cyane harimo Minisitiri w'Intebe Alain Guillaume Bunyoni, we wanakomeje kuvuga mu bwicanyi kuva no ku ngoma ya mugenzi we Pierre Nkurunziza. Mu gihe Burundi bwingingira umuryango w'ibihugu by'Uburayi gusubukura umubano hagati y'impande zombi, IDHB irasaba ubuyobozi bw'uwo muryango gushishoza mbere yo kongera gutera inkunga Burundi. Abategetsi babwo bakabanza kubazwa impamvu badahagarika ibikorwa bigayitse byibasira abaturage b'inzirakarengane. Uretse ubugizi bwa nabi bw'imbonerakure, abapolisi n'abashinzwe iperereza, imitwe yitwaje intwaro irwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD nayo ngo si imiseke igoroye, kuko hari abaturage yishe irabasahura abandi ibafata bugwate. By'umwihariko ngo ibi bikaba byarakajije umurego muri Kanama na Nzeri uyu mwaka, ubwo abantu bitwaje intwaro binjiraga mu ntara nyinshi z'u Burundi. Amakuru dukesha radio yigenga RPA yo mu Burundi aravuga ko kuwa 2 tariki ya 8 Ukuboza uyu mwaka 2020 imbonerakure zo muri zone ya Muramvya, komine Murambi mu ntara ya Rumonge zahawe imbunda 8
ababikurikiranira hafi bakaba batangiye kugira impungenge ko izo mbunda zaba zije kwica abatutsi n'abandi batari muri CNDD-FDD. Kuva Perezida Ndayishimiye yatorerwa kuyobora Burundi muri Gicurasi uyu mwaka, hari ababwiraga ko yaba agiye gukora ibitandukanye n'uwo yasimbuye Petero Nkurunziza, ariko ko ari ukwibeshya kuko imvugo ze z'amareshya mugeni zitigeze zihagarika ihutazwa ry'ikiremwa muntu. Amahanga yakomeje gutabariza izi nzirakarengane zihohoterwa mu Burundi mu kugerageza gucicikisha abamagana ubwo bugizi bwa nabi. Mu gushyingo uyu mwaka, ubutegetsi bwa General Neva buhambiriza intumwa y'umuryango w'abibumbye muri icyo gihugu, akaba agomba kuba yazinze utwangushye bitarenze tariki ya 31 z'uku kwezi. Ni hahandi ariko ntawe twika inzu ngo ahishe umwotsi. Reka tubitege amaso. Ubwanditsi bwa Rushyashya buzakomeza kugeza ku banyarwanda abanyapolitiki bagambiriye neza, tubashime. Abashaka kutwangiriza isura y'igihugu nabo tubamagane. Burya koko ntawunanira umushuka, ananira umuhana. Rushyashya izakomeza kubahanura nubwo ngo umutima muhanano utuzura igituza. Ngiyi inkuru y'uyu munsi, amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo. Tubibutsa gukora subscribe, share ndetse na like. Ciao. Rushyashya News.